Izingqungqulu zase Gibhithe seziligqashulile ifindo lomshado noPitso Jingles Mosimane ukuzwa kabanzi ngaloludaba semukela la ezindabeni zakusihlwa intatheli emkantshubomvu yezindaba zemidlalo eSABC uMduduzi Ndlovu sikwamukele ezindabeni zakusihlwa sibonga kakhulu ukuthi ube nathi hayi bekuvele ke bumuncu ubudlelwano phakathi kwaPitso kanye neAhly ingabe lokhu kwenziwa ukuqayini kwamanqamu ngesikhathi bedlala neWydad Casablanca eMorocco. Solafika noxolo ngicela ngikubingelela kuwe phinze naye umbukele ekhaya solafika Pitso Mosimane khona eGibhithe azange amukele ngedandla leti futfumele wonke ikakhulu badlali baphambilini baleli cembu ngoba bese badayele ukuthi umceceshi oqeqesha kule cembu ubuya mshiya lo wa eEurope noma abe wakhona eGibhithe bayaqala ke ngaPitso Mosimane ukuthi babe nemceceshi lofana nami nawe welibala lemnyama ukuthi aqeqeshe leli cembu leli kuyatiwa phela Ahly bayithi Club of the Century eAfrica ngako licembu lelikhulu lelinetindzebe etinyenti kepha ke luthando lwakhe nebalandzeli khwala bamthandzayo kepha khwala bebafele bangamfuni kepha mengameli bekasolo emenaye Pitso Mosimane ngoba ayibona ayati futhi nekuthi yini imvo la iphokophele nakumnikile ticoko letinyendana lesibala kuto CAF Champions League amahlandla lamabili ngekulandzelana noxolo akhona namathuba ukuthi abuye lapha ekhaya njengoba sike seza ukuthi haya akaconsi phansi kuma-Arab. Usho njalo lesikhathi ala SABC evikile liphelile ukhulumile nalomunye uma colleagues efulana eboza kwethu lana ku SABC Sports beyakhuluma na Andile lapha Mncube washo wathi hayi yena ushiphile akusengabuya la ekhaya akaduri kangawo kepha siyathi thina ukuthi lesizumbulo lasifola lapha bayamfuna ku-Arab world masikhuluma e-Middle East bayamfuna khona e-North Africa makhuluma ngenyakatho ne-Africa makhuluma ngawo macimba afana nabo Casablanca bake bathi ukuhlongota ngede ngamangala kumbona gijima khona la eGibhithe la khona kulamanye amacembu ikhona ipyramids ikhona ezamalek ngilamanye amacembu lamakhulu la khona lapha eGibhithe ngibona hayi ke eGibhithe ke sesithi nje kuyabuya lapha ekhaya imaphi mhlawumbe amaqembu singathi simkhomba kuwo labanye ndibe ihlongota ukuthi nayi Orlando Pirates ibonakala ngase namceceshi kepha usekhona amandla wakancikazi nawo ubonakele kepha eza kwakhe lapha ngubani nguye Fadlu Davids ohambile sebamkhombe indlela sokubamkhululile Orlando Pirates ingabe imandla ncikazeni utawuhlala isikhathi esinganani akwati umuntu fuma kebhula ufuna ufuna kubona sicoco Pitso Mosimane uyatiwa ukuthi uyakhona uyiphakamisa inzebe angathi budlelwane baMosimane neSundowns singabe kusesebuhle na loyo ngumbuto engamthatha mina ngonikede nangu umbukele hayi ke umuntu asibunga kakhulu ke baba ngesikhathi sakho kubonga mina egalela.